Tembaş temaşanın heja dengu basen davi desen pejberivane divi program da onu temaşa bıkın. Halbujartına devlet Ermenistan'ı xalazbun. Distikvanı futbol asli xadayizdi berjdari çempionata dünyayı tibe. Penci malbate nu pajdazıvırın şengale. Şehrin avbire İran ve İsrail'e derbazı serasteki nu dibe. Peltemaşanın heja hem despib dengu basen xaj devlet Ermenistan'ı ki deri halbujartına devlet yani halbujartına parlamenti hat eser davyaxan. Bejin kuj 19 qavaten partsin kubertar bubun se parti derbazi parlamente bune. Ev partiya Nikol Paşinyan, partiya Robert Koçeryan, harusaji partiya Samvel Karapetyan. Nenheri kotubejin başka harusaji hücum kırna devletin Çinara u devletin xerxaz u nexerxaz ser devlet Ermenistan'ı yekenen erev hamu pırsu derece bejin ku partiya Nikol Paşinyan neziki penci selef halgırt peki janıji derbazi parlamente yani vek serok veziri devlet Ermenistan ve bekırşkırın. Harusajen bejin ku ev parti neziki 8 sal edi ser hukmeye tucara albijartına da serkeftiye ve edi carasiye و به قانون دولت ارمنستان جاراداوی که نیکول پاشینیان کار پرداری هلبجارتن ببه. البته مهویدارم که افغارتن دولت ارمنستان ساجی تحصیلی که مزن برباشی و بده سرمایه‌ای بالکنزان کجواکا مایستی جی مزن لرمنستان جیاند که هر ساجی سروی گویکن بیشن که پارلمانتاری زیدی ج پارلمانتا ارمنستان همه ج پارتیا نیکول پاشینیان روستن باکویان بو و به حساب انداوی هر ساجی و روستن باکویان دیسابل بجارتنه و پارلمانتاری زیدی پارلمانتا ارمنستانه. Բոնաչե البته مجرا سرکفتنت خازن کارو خباتاوی گوه کاملت ایزیدی دا زده پجداچوینت خازن و ام هویدارم که راستی جیو گوارتنن تم دنیای کناکا دور ارمنستان ادچه زده و باشی هره هروساجی بونا ملت ایزیدی. بلتمشان هجا سردنگو باسن ماینم بیجن که خورتکی ایزیدی اصل خود که ایزین ترکیه ناک آلمانیای جیاند که دینیسونداو سپورتسمن لیستکوان فوتبولی و برداری چمپیونات دنیای ببه. البته چوایم آگاهی مستان در جرا یکمینه که کسی نسل خود ایزیدی سپورتسمن چمپیونات دنیای دا و بردار ببن. دینیسونداو آلمانیای جیاند که خاخا لیستکوان کما فوتبول شتوتگارته لحتا نهینگه کومن باشخه دا لیستیه. هر ساجی دینیس امبیجن که کاریرا خود تایبتی سالا 25 دا گله کی برچاف کرد 19 گل چمپیونات بوندسلیگای آلمانیای دا لخستیه. دینیس اونداو هر ساجی سالا 2024 تشکیل بود کما فوتبولی آلمانیای لیستکن آوروپی دا لیست بود. نهاکاجی البته هویدارم که لیستکن چمپیونات دنیای دا و سرکوه و همجی وک ملت ایزیدی جرا سرکفتنت خازن و هویدارم که راستی جی سپورتسمنن ما سراستن باشخه و ناو ملت ایزیدی بلند خواهیکن. سرگوتو بشن ملت ایزیدی هم بزورن بر بشنگاله که داره دیسا پنبرن ایزدی پاجداد زورن شرکان با. ناکا چواگاداری حتی بلاف کرن پنجی مالبات ایزدی پاجداد زورن سرمال و ملکین خواه. تومری چوایدی چند روش پیش داگاداری حتی بو بلاف کرن تایبتی برز مراد اسماعیل نویسی بو سر رupela خواه تومری 600 مالبات ایزدی گرکی پاجداد بزورن شنگاله. افریقا نزدیک پنجی خزانه الدیف پلانی هاتیا کو تخمین کردن پنجی خزانه بس شرط نینه کو پنجی خزانه بچن دوهی جهر حسابو هندک خزانت این رفض کردن کو سرجمه اف خزانت بوده و گرنه سرجوارت خو 235 خزانن دابش کردن سر 4 روزا هفتی هیوه هشتی هیوه نهی هیوه و 11 هیوه. برز اف خزانه دچن و چه آسانکاری بوان کرینه چه بوان دهتا دابین کرن دمت چنش کمپی الویری بری هنگی همی معاملات وانا اتهاتینا بريفا برنه هر وصامت بيتن آماجه بيبدأ مية نابي وانا خال کوچ برین عراقی جینا بوینا میت تبلیغ کردن فعالیت وانا میت نارتی نویری کو صباروش هگر الویری تعویض ایتشتک هبتن الویری او نه اینا باج بجگو هابتن معاملت وانا الویری جی یتهاتی نبریفا برنه الویری جی هر تساهلات که هبتن همیت بوان هات نه انجام ده. و دگر وگرا وان آورین کد ایرو کبریکا ونوید برینو هجی چه تعوید بوان هات یدانه؟ مخابنی و وک حکمت عراقی هیچ بینگا وکا قربوی بوانا دابین نکریه.
ابد اشتكش لا ركراوي وهات يدابين كرني كجم مليون كو 558 هزارة يهات يدابين كرن ابجي كرياوي چنده بس بو كريا و گوهاستنا ناف مالیا خواه بو شنگاری Pel temaşan heja ser pajda zıvrandına peneberin ezdiya Elbet me gelek cara gotubeş kiriya u rastij ev pirsa lapi gringe kuber millet ezidi hatta nahaka sekniya. Tu pirs hene pişti komkujiye pajda zıvrandına geç u jinen ezdiya ku ketbun til desti daşe harusajib peneberin me ku pajda bizvran ser malu milken xa. U tomeri herkev 12 salin derbazbuy den bivinen rastij jaliye Rextinen navnet hevi, rextinen mezin kalu xebat servi goveki hatiye kirin. Jali hakumeta geleki hendek balaxadanine servi pirsi. Harusajı jali izdiyen bejin ku gelek hez, hendek kesin ku balaxadanine servan pirsa. Taybeti me hez japas kir jiboy parlamentari ezidili parlamenta Bağdayê Levra pirsa ki lapi girin ku mezin tisekne. Gelo şevdarya ruhaniye izdiya u taybeti kese ku kursiya mişti heldaye. Çara balaxadanayne servi pirsi ku peneberên ezdi pajda bizviran ser malu milkên xa. Gelo çara heta naka jarî aliyê şevdariya ruhaniya ezdiya û taybetî Mir Hazim Tahsin Saîd Bek çara gotûbêjên wisa ser astên bilind nehatine kirin û xastinekî berdewleta Iraqê hewşsajî ber Herêma Kurdistanê nehatiye danîn ku mecalên baş çêbikin ezdi pajda bikarbin bizviran ser malu milkên xa. Olbet. Veracarekî û carekî jem tisekinin servî pirsî ku hetani em êzîdî nexwazin pirs û problemê xwe safî bikin, kes vê pirs û problemê me safî neke. Bel temaşanên heja ser gotûbêj jên rojhilatanavîn em berê xwe bidin ber bi dewleta Îranê ku du hiva dîsa tev navbêra Îranê û İsraîlê teqînên biçûk û şerrên herêmî çêbûne. Manî ji ve ku İsraîl carekî jî dibêje ku destûr nade ki İran çekî atomî çêbike. Bersiva Îranê jî ve ku ne nehêrê aqas vadekî dirêj tevî Amerîkayê û İsraîlê gotûbêj dikirin, lê gotûbêj giştiye cîkî ji kîlerê pêşdaçûyîn tune. Bona wre lazim e ku ew bikarbin sînorê xwe biparêzin û hazirin hemû gavîda pêş deherin. Herûsa jî xastinekî pêşdanîne wekî qewatên Hizbollah li Lîbananê nekevin di nava şerên tund hemberî İsraîlê. Lê çawa İsraîl dibêje ku gerekî erdê xwe biparêze, herûsa jî destûr nede qewatên grupên çekdar li herêmê da pêş deherin, bona wre jî şerê wan zêde û zêde tund dibe. Bel temaşanên heje em hevîdarin ku şerrên rolata navîn herûsa jî temamiya dinyayê wê pêça seknandin, palku em dibînin ku her şerrî da em êzîdî zêde ziyan distînin. û ev gotûbêjên dawî jî ku ser peneberên zivrandina peneberên êzdiya, zêde em hevîdarin ku milletê êzîdî taybetî berpirsyarê milletê êzîdî pala xwe wê dayinin û servî pirsî bisekinin ku hemû kesên êzidî pajda bizvirin ser mal û milkên xwe. Îro me hazir kir bu aqas deng û bas bimînin tevî me hetanî carekî me.